Sebelum kita berangkat, alangkah baiknya kita berdoa supaya selamat di perjalanan. Ini barang balik barang, ini selamat balik selamat. Amin. Jaga diri masing-masing. Amin. Not inilah seperti orang membuka acara dia lagi kayak kita berdoa dalam hati mulai. Saya bilang Cowboy from sundanese, kalian semua bilang Cowboy from sundanese. Wah, lamun wani jadi bangplakeun bobal. Bangplakeun bobal. Bangplakeun.